Hey bro, hari ini tepatnya sih tadi pagi saya mencoba beberapa gerakan ataupun tips untuk kalian berolahraga di rumah di saat sekarang yang nggak bisa nge-gym, nggak bisa keluar lah intinya. Ada cara beberapa ataupun olahraga yang ringan buat kalian di rumah aja. Oke, silakan ditonton. I've come undone with the sadness. I'm not able to run now. I'm finally coming down. I fell in love with the madness. We're still staring at the sun now. I'll find peace when I'm on the ground. We've seen the worst in this life, so go on, we're in line. Sometimes I can handle this alright, but don't wanna waste time, so don't go feed me a lie. So tell me the truth, tell me the truth, I won't let go. This is all I have to remind me of you. I don't wanna forget, I just wanna begin again. Forget the words I said, I just wanna start brand new. I don't wanna pretend, gotta get it through your head. I don't wanna waste time, so don't go feed me a lie. So tell me the truth, tell me the truth, I won't let go. Itu dia tadi beberapa gerakan yang bisa kalian coba di rumah. Tadi itu saya lakukan di lapangan terbuka, tidak banyak orang. Itu bisa kalian lakukan juga untuk di rumah ya. Gampang, tanpa alat, tanpa apapun. Cuman sedikit gerakan yang tidak sempurna boleh kalian sempurnakan karena memang saya juga masih dalam proses belajar ataupun belajar lah intinya. Selamat mencoba di rumah.